Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kesenjuk kirang ba shnong Ribhoi District mentakas ngi ga arpo artrik unaiwing arjar arpo lai kalalit ban yakendo ya ke menteri ketanat kekot kekhia ke sorkar jela ke Dr. Mazel Amperin Lingdo haba keren jikilat pathai kubor harin ke jinge kendo ya ke kong Amperin nakaliang sekretari kesenjuk uba PB Seliang ulaong bakum kesenjuk kapen pau ya ke jing sengok kemen hadin wa ke menteri kala kubor ban shimkhia halor ke jinge jong ki nongelam kesenjuk hagi babon ki liang kamtam na kabay berkajing diko bat duna karukam trekam jong ki jaka ajing sumar hapo kathain hakabay day bat ki mat ki baliakren mentakas ngi nakaliang uba seliang uliat ho bakadon ka way ka jaka penkha khulung ka basan pho jing thia kabadan ha umnyang bernai parila umsning Ribhoi District hakaba hadu menta ya kini ka jaka ajing sumar 4 shimla pentrekam wadhadin baladat banshna bat penbianglut ya jing don kam kumta nakaliang ka senjuk kalawan ra ya kini ka mat hakamat jong menteri sarkar laya keren ru halor ka jing penkeu kerdannya ki PHC bat ki sub center kamtam namar ka jing bun breu palan bat la idon kam ban penkeu kerdan sha ki PHC ne ki CHC Shushu ba seliang ula ongru baka menteri jong katanat ke kot ke khia kala bo ya katarik ban let ya kendo ya kirang ba snong ke Ribhoi District ha circuit house nongpo ha ka shiterik unok pra kumta ha ka bedai bat kane ne kaliang ka senjuk kala khot bat wer ya kirang ba snong hapo ke Ribhoi District banyawan sya ka jing ya kendo lang bat ka kong Amperin bat ru ban ai jingmut kumno ban nang penbha shushu ya ki jaka ai jing sumar ki badan hapo ka than Ribhoi Takasni nakaliang joka senjuk kira Masnong Ribhoi District di data ujian dokumen baba Rio Menikendo badi Dr. Amperin Lingdo di Minister joka Pajakia. Dia akan dikaji kendo di slow berpal ujian dokumen hakapan nakaliang jungi oleh Simkia yang kecing ut kecing nam jungi ki nongelam joka Ribhoi District ki nongelam tu senjuk akabidi bun giliah kamtam akabidi bakajing duna kecing terekam jungi di jaka aji sumah. Jadi kepada kalian jungi dia berikan kasih kalau bah kasih terik job benai disembar arja apply dan kalian jungi madam tidak bu dia tarik banyak kendo ia kirang basnong job Ribhoi District hangte post circuit house DC office Ribhoi District. Jadi kalian jungi lembagi di kita tai kubor di fak dia wer kirang basnong bakin ya pelak bor atau kan RBJ ketika sini bakin ya wan ke pensimentan ke pentabat ajimut kumno ban penbah susu ha kabidi ban penbah di jintrekam jongki jaka ajim sumar ki badan ha fo katya pe buat jini di nakale jini ni perpau itu dokumen bat ke jing aku beru ya Dr. Amperin di Simkia ya kan dikajut ke jing namu jini bat ni community bakan dikasih terik abang sayok ban syong hapo nongpo kan long ka jiggerku ka bakrau nak bata ki nongsong snong jong dari Ribhoi District ki berapoi ki mat ki bangiliwa ban keren akan dikasni ka benongkong kalong ba nakaliang jong bersenjuk ngi ui ba kadon ke jaka ajing sumar ni ke jaka khaklung hospital ka basan po jingkia kabla dia pansna hangte po umnyang bernai parila musning Ribhoi District kabahat umenta ketika jaka khaklung kimpat menteri kap kejing sna dong sedong kila dia pansna Henry ban menteri kap pat ketika jaka hadu umenta kimpat sedang teke kabadan itu sejuk nilai itu imagery de iru isimkia bat hakate ke sitrik ni sekren hakabide pat kenika jaka khaklung kabasan pujutia apo parila usning kabar pat kalong nili obanikan nakamenta ban penkiu kerdano yakini ki PHC bat di sub center kidon di sub center kiba la palat ke jubun beriu kila kat syaka khanda haja sipo haja handai kisah kot ke sub center ya kabdi bakan niru ki bubun ki sub center for Ribhoi District la idon kam ban kintiu kerdano iki syaki CHC lan ki PHC. Tindak kata nakaliang jungiru akab dia begini in sa Simkia bat in sa lung in sa lang bijing ti paro pat hakate ke sini sitrik jong benda disembang in sa yo banyak tais sani ba kumno ban le nakam ta ban upgrade ya kini ki sub center ki bala idon kam apo Ribhoi District.